Hey, shalom, shalom. Pausabi taki shalom na vrede. Una de balaf IUIC. Kombaka today anga wi programa. Okay, ik heb isabi una een Bijbelorganisatie. Mina officer Baja na misea so mi abi. Officer Micha. Officer Micha. Okay. Today we taki aba bepaalde sani we taki aba tusani di sani. Okay. Maar eerste one sa we begin. We begin aba sama na a volk voor Gado. Want sang, te iluku, je zit kwam pastor, anga Gerald besdong, amatak, eng tampo 100% baka, de Israëliet, de zogenaamde Israëliet, sade in Israël no. Zij kan je dan fi Jew. Oké? Dus nou, we gaan naar Bijbel, voor luku werkelijk sagadu taki, aba uno en suma na de werkelijke Jew. Oké? Maar voor zo gode we lezen, ko biganga Jesaja 1, vers 3. Abuku fu Jesaja hoofdstuk 1 vers 3. Da kou sabi hem masra. Dus Gado tak wan kou, sawe denk na wan dometi, atak asabe masra. Leisi? En da buriki sabi da koi fu hem masra. En wan boriki, sawe tak wan dom boriki, dole kwa boriki, sabe masra. Leisi? Ma Israel no sabi. Ma suma no sabi? Ma Israel no sabi. Ma Israel, a volk fu Gado, no sabi suma na ding. Oké? Dus dat wan taki. Unu we kayo sefi, sa maka, juka, sa naman, pa maka fotonenge, magadu taki, a kau sabe masra, ma Israel no sabi. Oké? Dus no, if de ma in Israel na ding, dat wan tak da Bijbel ja ne klopt. Want if de ma sap tak den na den ju, ma you juist sa is dong etaki, de mandat na de Jew, schreef no sap tak na you, na de werkelijke Jew van Bijbel. You no sap tak you na wan Jew, you na de Israëliet van Bijbel. Daarom, gim Romeinen 10. Romeinen 10, kan beginnen 1. Abuku fu Romeinen hoofdstuk 10 vers 1. Mi brada, da wani fu mi hati, en da begi fu mi na Gado, de dati Israel sa feni for lusu. Si Israel sa fen for lusu. De mandat na for lusu van odu. De man de glory de a gronta puja na de ma hemel. Leisi? Bikasi mi go toy gigi dem, dati dem abi wa hungry fu Gado, ma no nanga sabi. Mishi? Te igos don fe so an funu apuan angrif din Gado, futakuma uno sabi, ananga sabi. Ananga sabi. Mishi futak tak, yule kwa a orshi volk fu Gado, etaki na wa traman na volk fu Gado. Mishi? Dus dat wan tak uno sap suma na uno. Daarom Gado tak disi gim Deuteronomium 28 vers 28. Abuku fu Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 28. Masra sanaki you so dati you sakom lau en breni. Yere, Gado tak au naku, au nak de Israëliet. So tak de ko lau en breni. Mishi? Nunu na unu na de breni wang, want alla soort fasi we firu pasi, son de kerki, moslim, bonu, ya want trama ook to de mantak de na, de want to brada trawanda Holland, amantak ena de fotos mana krioro. Uno wai pratu serifi. Maar daarom meki Jesaja ataka kau sabe masra, aburiki sabe masra, ma Israel no sabi. Zie? Uno wano sap suma na uno. Lees in baka 28. Abuku fu Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 28. Masra sanaki you so dati you sa kom lau en breni. En you sa abi jompo hati. You sa firi fu feni you pasi na mindri dei, so leki wan breni suma firi na ini dungru. Zie? So leki wan breni man, so ye firi pasi. Gwason de kerki sana de slavenmeester opengi. Alas ma abensan ma if na uit a Bijbel die se de Gado da im sap suma na you en a fast fight im di Gado. Want san Gado taki
unu sap afasif, unu aba afasif de Gado. Unu aba afasif de Gado. Geef me naar Romeinen 9. Romeinen 9 vers 4. A boeku fu Romeinen hoofdstuk 9 vers 4. Dem de Israëliet suma. Disi Gado ben tekile ki hem volku en dem abi da glory. Nanga dem accorderi, nanga da wet, nanga da fasi fu dini Gado, nanga dem pramisi. You see? Dem de Israëliet suma, dis Gado teklek in volk. Maar te pede Israëliet suma de tido. Give me Jacobus 1 vers 1. We gaan naar Jacobus 1 vers 1. A boeku fu Jacobus hoofdstuk 1 vers 1. Jacobus wan dinari fu Gado nanga masra Jezus Christus. Gidem 12 famiri disi de panya na grondtapu odi. Sumam gi? Gidem 12 famiri disi de panya na grondtapu odi. You see, gide 12 famiri di panya na grondtapu odi. De 12 famiri dati udein Sranang, udein Guyana, udein Amerika. Asem fasi fa de macharo kolek slavja, aso de macha de brada fu go na Amerika. Asem fasi fa de ma go in Amerika, so de ma go in Jamaica. Asem fasi ala presi de mapanyo. Nangasa de mapanyo, kolu ku Deuteronom 28 vers 68. A boeku fu Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 68. En masra sa chari yugo baka na Egypti na inisipi. You see, na in slavernij, want do be go in Egypte, want abrada taki, de Israëliet be wakak moto in Egypte. Na de mandat go dape nooit. Gado tak au charu go baka lezen baka. En masra sa chari yugo baka na Egypti na inisipi. Sa Egypte wan taki. Egypte wan tak slavernij. U lezen furu lezi ja. Furu fusap tak fusabi. Je gwa Exodus fu lezen tak. Na slavernij. Want do bek moto in Egypte na wakau be waka. Do bek go in Egypte na wakau be waka. Dus tatak au chari go baka. Dat wan tak in Egypte. Dat wan tak au chari go in slavernij baka. You see? En de man die go in die Israël dape. De man go anolek slaaf de man go dape. Lezen go doro. Mi ben taki gi utaki. You know sa si disimoro. En drape demsa seri leki slavu. Mang nanga uma gi ufeyanti. Drape do seru lek slaaf. Mang nanga umang gufeyanti. Okay? Mang nanga uma do ser gufeyanti. Ma de no ser de mandati. Da fa katak de mandat na de duty. You see? Okay, nou we gaan Nieuwe Testament. Kogo na openbaring, a laatste boek. We gaan openbaring. Openbaring 2, vers 9. A boeku fu openbaring hoofdstuk 2 vers 9. Mi sabi yu roko, nanga yu pina, nanga yu mofina libi. Ishi? Gado tak asap yu uroko, anga yu mofina libi. Demandat no mofina, demandat ade moro guduman, saidrai grondtapu. Ala de gudu famiri na dapdd. Sai stura grondtapu. Daarom Gado taki in Job 9, atak agi grondtapu abra, in sang, ore even ko lezen, Job 9:24. Dan na demandat ek drea grondtapu na Amerika. Zie? A boeku fu Job hoofdstuk 9 vers 24. Dem ben gi grondtapu abra na inida anu fu dem takrusuma. Zie, de manape na de takrusma. De wetman sa de dape, de wetman in Amerika. De na de takrusma sa idrea grondtapu nu. Daarom meki sha grondtapu de sotide. Daarom meka derde wereldoorlog start. Zie? Unu de profeet sa wabif do na lees a Bijbel gi. You sa etak abradema, you na Israel. You na Gado volk. Ano de manda pepe we go tek oli chako gides masran e kordes mafu. No, a Bijbel ko leesi na Bijbel. Sordes may na Bijbel faidu saptaki. De mandati na de werkelijke juma. Unu we lees gi fu sorry. Tak Gado tak au panya en people na ala save grondtapu na nga sang. Na nga slavenschepen. En dat sa na nga unu. Me wanchi wans ma insra na sa ikaren sref foto man juka sama kasakang. Poren sref uitasan dat tak ano konjalek slaaf. You see? Kogo baka, ibeba? Ah, ja. Kogo baka pobede, openbaring.
A boek voor openbaring, hoofdstuk 2, vers 9. Mi sabi yu roko, nanga yu pina, nanga yu mofina libi. Ma yu de gudu. U de gudu, want a unu kondre nagi unu. Leisi? En mi sabi fa dem suma kosi gado, disi taki, dati dem de ju. Ma toku dem no de ju. Ma dem de fu da ju kerki fu Satan. Fusa? Fu Satan. Dus, de masai kar den serif ju dape. De mana a ju kerki fu Satan, want de man dat nebrip in Jesus Christus a black messiahs fa Bible ja. De man dat nebrip in a Bible disi. De man dat na heer trasot sande a bebribi. De man dat nebrip in a Bible disi. Fagado kar de man? Ma dem de? Ma toku dem no de Jew, ma dem de fu da Jew kerki fu Satan. Dem de fu da Jew kerki fu Satan. Koga openbaring 3 vers 9. A buku fu openbaring hoofdstuk 3 vers 9. Luku, misa meki dem suma fu da Jew kerki fu Satan, disi taki dati dem de Jew, ma dem no de Jew, ma dem meki lei. Ma dem meki lei. Want de lei tak den na Jew. De ma tak den na Jew wish. Werkelijk, uno na de Jew. You mi brada say tak da petak is snap baka de man. Snap baka yu egi volk say struggle jana sranang. Jamaica, Amerika. You ade brada dat in fedgi. No go snap baka de masai pina potwa slavernij omeyari. Leisi? Disi taki dem de Jew, ma dem no de Jew, ma dem meki lei. Luku, misa dwengi dem fu kom an begi na fesi fu yu futu. Dus gado dwengi dem fu kom an begi na fesi fu unu de orshi Jew sa de mai silek soso santide. Ja, leisi? Misa dwengi dem fu kom an begi na yu fesi fu yu futu en fu dem sa sabi dati mi ben lobi yu. So, gado tak fu den kan sabi tak gado belop unu. Ko luku pe gado belop. Gum Deuteronomium. Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. A buku fu Deuteronomie hoofdstuk 7 vers 6. Bikasi you de wan santa people gi masra you gado. Masra you gado ben verkisa you leki wan spresutu volku gi hem srevi. Kom mopo fu alla volku diside na tapu gron tapu. Si fu alla de volku gron tapu gado verkisa you. You abrada say tak isnap baka de malape gado verkisa you. Moro hele kamang. Leisi? Ja, tanga dape. Vers 7. Masra no be lobi en ano ben verkisa bikasi be abi moro furu suma leki in your volku. Dus gado no be verkisa omdat uf umoro furu. No, ano fasan dat ima fsaide? Bikasi be de da moro pikiwan. Be de amoro chi volk. En tanga no fa de maishu. Ufuru in getal, maar de maishu lek next. Una figi futu gide tranasi. Leisi? Pikiwan fu dem volku. Ma fu di masra ben lobi Ma fu sa? Ma fu di masra ben lobi en bikasi aben sa hori hem sweri. Disi aben sweri giden tata fu fu dat ede. Masra ben chari kom mopo nangawang makti anu. You see? Gado lop unu. Tanga no gado lop unu masang. Pero sis lek fa wan pa estraf hem chink. Fu wan boon rede. Daarom ma estraf unu wan gado giwen wet. Unu wan horing. No. Fu wan dusa unu wani. Daarom mek gado estraf unu. You see? Ma in the last day disi. Daarom mek je de profeti na strati baka yeshi. Gado volk opo baka. Fu kotek operesi. Agron tapu dis na unu gado mekenge. Ma du unu wan arki. Mek ti de day u de afigi futu. Simple voorbeeld tim lukus rana. Fakantaki. De ingi bradaf mi fos bedeja. Bakadat de ma charu kolek slaaf. No. Unu na wansa de ma ipotala de rautapu. Unu de ta bodem. Toch unu ma versta etetak e. Wansa no de bunanga unu.
Alla trasan uwan probeer behalve Gado wet. Dat we gide trama glory, dat we shows reflex so sani. Trons unu na de Gado tap grond tapos a Gado karu. Unu na de Gado. A zogenaamde samaka juka foto nengre. Na de san dat we effectief pratus refi. Eya samaka, eya juka, eya ya. Letin foto jas refi o ya ranguma. No ano de so sermon ya ranguma ya abrabroki ya. No. Unu na Gado volk, unu na wang. Isi une si Christus in ons refi. Daarom we haar toes refi. To si a wet man, dat we si Christus. Dat we si Gado volk in a wet man. Maar une sing, uno saptak Christus egers unu. Oké, go naar Lucas. Go naar Lucas, we go abra de Jubaka. De zogenaamde Jew of Jews te elkaar dus refi. Lucas 21. Ik kan beginnen. 21. Kom beginnen 21. Ja. Het boek van Lucas, hoofdstuk 21, vers 21. Dan meki dem suma, disi de na Judea, longo kibri na in dem bergi, en meki dem suma, disi de na hem mindri komopo. Isi, dis na dube de no kondre. In Jerusalem. Apresi na Jerusalem. Ulek de Israëliet ube, godape daarom de maikare Israël man na Jerusalem. Oké? Kom beginnen 20. Lees je. Het boek van Lucas, hoofdstuk 21, vers 20. En te ungsasi dem kom lontu Jerusalem, nanga dem legre, dan umusu sabi dati da pori fu hem de krosibei. Je ziet de Romeinen bekolont Jeruzalem. Lees je. Dan meki dem suma diside na Judea, longo kibri na ini dem bergi. En te luku de bergi, dat je gomoro dipi in Afrika no. Oké? Lees je. En meki dem suma diside na hem mindri komopo en nogi pasi na dem suma diside na dem dorosi kondre fukom na ini. Bikasi dem deidisi de fu rifensi. Dem deidisi de fu rifensi. Lek fanono de a rifensi kombakaf grontapu. Leisi. Fu alasani disi ben skrifi kaba sa kom true. Fu alasan di beskrifik ba in Oude Testament sa kom true. Leisi. Ma helu fu dem uma diside nanga bere. Magado tak helu fu dem uma diside nanga bere. Leisi. En fu dem disi gi pikin bobi na dem deidati. Pikasi furu pina sa de na inida kondre. En bigi hati brong na tapu da folku disi. Na tap a folku disi. Tap a folku Gado bigi hati brong want sang ube sondu. We go dini tra Gado semlek fa we dutide. We go a Muslim. We go dini son Gado. We hor pasen kon kone lege eksi. Ala de san disu ube du. Amoro bigi mo fo vrouwa Facebook sai kosta ka na man van udu na blaka vrouw. Ser wij nog yo sha Hindustani vrouwen van Jan pane zetak ena independent ana man van udu. Inakstas masaido na unu volk en no of de tramadis no taigi unu. De ma lop te we fight us refi. Mek de ki des refi we na aftro. Ji, leisi? En dem sa fadong nanga da houru. En dem sa fadong nanga da houru. Leisi? En dem sa chari dem go we leki slafu go na ala kondre. En do chaden go lek slaaf lek fadema charo ko insrananja lek slaaf. Leisi? En dem heiden suma sa trapu Jerusalem. Dus van Gado karde masa de dape? En dem heiden suma sa trapu Jerusalem. Te leki da tem fu dem heiden suma kom na kaba. Ishi? No na ateng sa a kabaf de heidens ma sa de dape e kom. Oké? Want derde wereldoorlog is start. Ishi? Akba fu de heidens ma e kom. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried?
From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.